Хлопзейква. Апсва телехопшира канала чфера шахопшуйта информация тудыратыра амшик шара. Уахатве тыжимтаджа ишуда галуйд. Апсныжла рейзараджа хаусу пейлатара мепысит уйдалаху на прокурор хада ад гурагрба. Цебрави жеба ухамши напшахачи қалазахтыс инагдзена яхопшу. Апсна арбджерм чквапцойште вежижба шуксацит. Апсна агвабзирахчара министрра аква акалак янатейт ацхарара лас амашинаква юба. Урт ахван адыгатыла уанзатпей ахада хазрет совмен апсна езоу ижиз апарала. Атула ахада Аслан Бжения Москва и усу то визит ялагдзана дейпылы турстулат то федерация хабар архады хатыпой Марат Хуснулин. Айпылараджа язат гылы тапсны урстулы Руси цура ядхало аззараква. Айхаракги асоциал экономика пчера юнески уежуба юнески уежухба шуксква иртагзана. Айпылара ярубас ялахунатула хады усбартай хаби хатыпой Валерий Пабба. Апыза министри хатыпой а экономика министр Кристина Озган. Брето анацхауйта тула хада и пресс мадзура. Апснар бджермчква пцойште сынтави жижба шуксацуйт. Аряхтыс қалейт жтара жейзаски швепшине жижаве шуксарса. Жтара жейзарза шижнаца тулахчара министр ранапхгари аруай аштква штарзейт. Апсад гелахчара анитахаза фархача акватпе рбака амцан. Анаюс эйчкан агургерат усмепгат. Авепш яцалцойт Лаура Капшпха. Зки шипшиню жижая шуксаджтара жейзар запснери хадзоа совета президиума куцарала тулахчара министры арбджермчкура штаб хада пцан усхана министры на панцахуана Игдзон Владимир Аршба. Арбджермчкура штаб хада на Пхгарайтон Султан Сасналиев. Арбджермчкура пцарам шинама данажтара жейзар защижа тулахчара министра на Пхгари Аруай аштква штарзи тапсад гелахчарани тахаза фархача акот пербакамцан. А министр на Пхгари Аруа Ярубас ятайт арбджермчко на пца замта за министри на панцахуана Игдзон Владимир Аршбайбаха. Анаюс атулахчара министрахна анухат уизара мепган. Аруа ирыди нухулит атулахчара министр Владимир Ануа. Яра юккылраджа язгуайтит зиграбхя зиргылана Аруа архыкука хадаквай шырваку хтула ахчара. Анаюс иqaцан аднухалараква. Еще до снова отдыхаем, что я сейчас когда Владимир Иванипа, это министр, ахтос шахаз, шаз, якоз геха, дарзит кёбас яркачна хора, аралара, шала, зуй дарзит пиздеруса, зиг, ай хабду запхенаркна, арзим бабхенаркна, зиги, цухтананза драджа служба асон, ай вагулан ахтос кузи хаким. Апснарих нагаз уйдарзет шкёбахарас. Раван загиси пашмани здоровье тарих нагоз вахтя ганаха. Вахтя гана Афганистан сана азвазик хаман зиги шохтазе пшарча гуан. Царча зиги святи свахен ван зиги арасана абишеналга я алет шакал. Хак хамад замква дразигирмане ярма зигшбаш зиги эбушкос. Ха шара брат чарит бако абхайца шака командир шака амецхизко хегебра халатоп. Ветеран шо абхацара тоху. И тоху абхацара хайд гларом. Ай макальча какум ишохтоепш. Хабра харва глана. Абха зашвамшко бришохтоепш меглен баца. Хамта запснар бджермчку и куршоп яхто ахыс габджар корыла. Нар бджермчку ргоразы снайк хшуй штраму пока дыржыц корейца адзара. Ацухтан пиамта закырдзы штыцит ари рымо зыгацара. Уи ярца быргуй дарала сыласы ядыр пшуайхзара квахаз гвартун аусмеп гатала хулача. Анухат пейзараджа и хату жвинрала дапхит айнрал майор Вахтанг Цугба. Апсна арраша.
Ҭынчра умаз ҳаҳҳәынҭқарра хьԥшымра мҩала ԥхьаҟа уцоит, амца уалҵит хьыӡла-ԥшала, арра уԥеиԥш лашаҳа ӡбоит, Аԥсынра ҳара иҳахьчароуп, уи ацәхьаҵуа ҳадҳашьам, ҳтәыла иақәло дҭаҳархароуп, аԥсуа хьаҵра иҟазшьам, ҳара ишкауп милаҭ рацәала, бџьар хкыхкыла иқәыршәоуп. Аныҳәатәи еилатәара аҟны гәыԥҩык аруаа амедалқәа ранашьын. Товарищ министр обороны, подполковник юстиции Маля для получения медали прибыл. Собственно, вчера захёб. Аԥсны арбџьармчқәа еиҿкаан аԥсуа жәлар аӷа иҿагылан рыԥсадгьыл ахьчара ианаҿыз аамҭазы иуадаҩыз ашықәсқәа раан Аԥсны арбџьармчқәа иаадырԥшит аӷәӷәареи ачҳареи, уи иалҵшәахеит аҵыхәтәаны игаз аиааирагьы. Зегьы шәиԥшьыни жәаҩа-шықәса рзеибашьра иналагаз армчқәас иҟаз ҳәа усҟантәи аамҭазы ҳәан аҩныҵҟатәи аусбарҭақәа рполк еиҿкаан, полк внутренних войск иаԥхьаӡан, Народная гвардия, президентская гвардия ҳәа иашьҭоу дубап. Анаҩсан убарҭ ауасхыр ишьҭарҵаз ала еиҿкаан анаҩстәи ахҭысқәа иҟалаз гагра хақәиҭра аныҟала, анапахгара иҟаз аԥхьатәи аҳәынҭқар аԥхьа дыргыланы абџьар ироуз гагра нҭадырцәы, ҟәызтәы техника, бзарбзанқәа, минаршәкақәа, шилка ҳаизышьҭо, ҳауахьчагақәа, абџьарқәагьы, зениткақәагьы ироуз зегьы анеиҿкаахо, амчрақәа ӷәӷәахо ианалага хымԥада иаҭаххон аҳәынҭқарраҿы иҟазарц атәылахьчара аминистр, избанзар арҭ еидызкылоз анапахгара рзызуаз еиҿкааны архәҭақәа рнапахгацәа алхны аумҵар рнапахгара рус реицура изыманшәалахаӡомызт аибашьраҿ хымԥада. Уи инақәыршәаны аршба Валера Вова далхын аԥхьатәи атәылахьчара аминистрс, анаҩсан начальник штабас далхын полковник Сосналиев, убарҭ напахгара зуа еиҿкаара иалагоит атәылахьчара аминистр. Иахьа Аԥсны арбџьармчқәа ирымоуп иахәҭоу алшарақәа зегьы аҳәынҭқар ахьчарази уи иамоу аинтересқәа разықәԥарази. Иахьа нас ижәижәба шықәса хыст ар уи анаҩсан хымԥада ҵарала хшыҩла аратә ҟазарала иахьа ҳаиқәшәоуп, аҷкәын ҿаҿацәа Урыстәыла иалган иаауеит, ара иҳамоуп изеиԥштәу артә училишьче, убарҭ зегьы рҵаны еиҿкааны иахьа хымԥада гәаанагара сымоуп ԥшьынҩажәа шықәса рзеибашьра излагаз ԥшьынҩажәаха аиааира шыргаз еиԥш атәылахьчара аминистр ажәлар еиҿкааны еидкылан еиԥш анаҩстәи иҟаз ахҭысқәа рҿгьы амхьацқәа ари ԥшьынҩажәаатәи ашықәса зегьы иҟаз аидысларақәа Галтәи араион аҿы ҩны-зегьы шықәса зтәы, ҩны-зегьы аабы ашықәсқәа рзиааз ари сеилкаан исҳәоит ахҭыс ӷәӷәақәа иааз атәылахьчара аминистр рхы дырԥшит хымԥада аԥсадгьыл ахьчара ишазыхиаз, рымчгьы шкәадамхоз, иаҳа-иаҳа ишацырҵоз, иахьа уажәраанӡагьы ԥхашьара мгаӡакәа атәылахьчара аминистр аԥхьаацара иаҿуп. Агәырӷьаратә усмҩаԥга дхыркәшан аконцерт ала уаҟа иқәгылеит акәашареи ашәаҳәареи рколлективқәа. Лаура Каԥшьԥҳа, Алексей Баструков, Аԥсуа телехәаԥшра. Аԥсны аҳәынҭқарра ахада Аслан Бжьани Аԥсны арбџьармчқәа ԥҵуеижьҭеи ҩажәижәба шықәсаҵәра инамаданы адныҳәалара ҟаиҵеит. Ҩажәиаба шықәса раԥхьа ҳарбџьармчқәа аибашьра азыҟаҵареи архәҭақәеи ажәлари ракзаареи рзы аԥышәара ду иахысит. Ҳтәыла аҽеибыҭаны аҭоурыхтә аамҭа кьаҿк иалагӡаны излагаз аибашьра ду аҟны ахыхьча реиԥш арҿыц аԥҵара рылшеит. Иахьа арбџьармчқәа иреиҳау астратегиатә ԥыжәара анаҭоит Аԥсны аҳәынҭқарра адгьылҵакыра акзаара аиқәырхареи, атәыла
ирҭалауаа рыԥсҭазаара ахьчареи. Убри аан макьанагьы аибашьразы ашәарҭара аныҟоу ҳара иаҳҭахуп акзаара. Иара убас аҭынч ԥсҭазаара аҟны ицәырҵуа апроблемақәа рҿгьы. Амчра иалшо рацәоуп, аха уи амилаҭ зегьы адгылара анарҭа урҭ алшарақәа акырӡа еиҳахоит. Аԥсны арбџьармычқәа ирыдҳәалоу ҳҳәынҭқарра акзаареи ҳҭынчреи зыхьчо зегьы ишәзеиӷьаҳшьоит арратә ус аҟны апрофессионализм. Хьӡи-ԥши шәыгмыз аԥсуа ар. Жәлареизара хада Валерий Кәарҷиа Аԥсны арбџьармычқәа рышьақәгылара амш атәылахьчара аминистр Владимир Ануа идиныҳәалеит. Валерий Кәарҷиа иазгәеиҭеит арбџьармычқәа ԥҵәоижьҭеи аруаа рҿаԥхьа иқәгылоу адҵақәа хьыӡлаԥшала ишынарыгӡо. Иара убри алагьы дара ишаадырԥшуа ргәымшәареи, рфырхаҵареи, рыԥсадгьыл ахь ирымоу абзиабареи. Имҩаԥысит Жәлар Реизара апарламент аусутә еилатәара. Уи далахәын апрокурор хада Адгәыр Агрба. Цәыбра ҩажәижәаба ауха амшын аԥшаҳәаҿы иҟалаз ахҭыс инагӡаны иахәаԥшуп. Уи азы ихацыркуп ашьауӷатә усқәа. Иара убас асессиа аилатәараҿы иахәаԥшын даҽа зҵаарак. Аԥсны аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, афинансқәа рминистр Владимир Делба адепутатцәа ирыдигалеит ҩнызқьи ҩажәиактәи республикатә бюџьет аԥсахрақәа алыргаларц. Адепутатцәа рыбжьы рҭиит азакәанопроект аԥсахрақәа алагаларазы актәи аԥхьараҿы. Цәыбра ҩажәижәаба ауха амшын аԥшаҳәаҿы иҟалаз ахҭыс иадҳәаланы Аԥсны Жәлар Реизара изныкымкәа еилатәахьан. Аҵыхәтәантәи мҩаԥысит шьҭа рыԥшьба рзы апрокурор хада Адгәыр Агрба далырхәны. Аусҭҵаарақәа рцашьазы аинформациа риҭаларц еицәажәеит адепутатцәа иареи. Уи аахыс иҵит бжьымшы. Шьҭа ражәеизарц адепутатцәа имҩаԥыркит аусутә еилатәара. Ишеибырҳәахьаз еиԥш ихала ирхәеит Адгәыр Агрба. Абраҟа апрокурор хада ирылеиҳәеит аусҭҵаара шхыркәшо, ашаҳаҭцәа зегьы ишрыцәцәажәо атәы. Относительно представителей Министерства внутренних дел, двух заместителей министра, Свижба Раща Северяновича и Чачхалия Дадуна, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 288 пункт А, которая предусматривает превышение должностных полномочий с применением насилия. И статья предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. Адепутат Гарик Окаи иакәзар амчрақәа рхаҭарнакцәа хьымӡӷ-ҭырганы рацәажәареи ихымҩаԥгашьа рзы ҩышәи быжьбатәи ахәҭаҿ даҵанакит. Аҩбатәи адепутат Алмасхан Арӡынба Цәыбреи ҩажәижәаба ауха ҩажәан дышхысыз шьақәырӷәӷәоуп. Аха адепутат иламкьысраз азакәан инақәыршәаны апрокуратура аусзуҩцәа азин рымаӡам иҩнаимдара. Ихаҭа мап ацәикуеит аусҭҵааратә ҟәша аусрацура. Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Дмитрий Дбар адисциплинатә хьырхәра ирҭеит. Относительно депутата парламента Кукая Гари Гурамовича Следственное управление Генеральной прокуратуры дает следующее заключение, что в действиях депутата парламента усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьей 207, это хулиганство и оскорбление представителя власти, 321 статья Уголовного кодекса. Относительно другого депутата парламента Арзынба Алмасхана, который по версии следствия на сегодняшний день имеются уже все доказательства у нас, 10 минут первого после инцидента, произошедшего на набережной, подъехал на своей служебной автомашине к воротам здания Министерства внутренних дел, вытащил автомат калибра 5,45 и произвел в количестве 20 выстрелов. С места происшествия изъяты патроны калибра 5,45, допрошены свидетели. Он неоднократно приглашался, ему предлагалось дать показания, на что он отказывался. Также, согласно проверке, установлено, что у Арзынба Алмасхана имеется наградной автомат такого же калибра 5,45, но с учетом того, что он сегодня обладает иммунитетом и неприкосновенностью, произвести обыск в его жилище не представилось возможным. Я сейчас речь вел об Арзынбе Алмасхане, у которого имеется автомат, который был выдан ему министром обороны, но оно не зарегистрировано в МВД, и у него нет права на хранение и ношение этого оружия сегодня. В настоящее время в отношении министра внутренних дел Дбар Дмитрия Сергеевича Генеральная прокуратура состава преступления не усматривает. Однако, с учетом того, что Дбар Дмитрий Сергеевич находился в этом месте и с его участием произошел инцидент, который он впоследствии не смог предотвратить, Генеральная прокуратура считает необходимым обратиться в адрес президента с представлением о применении в отношении министра дисциплинарного взыскания
и целесообразности его пребывания в занимаемой должности. Теперь я хочу пояснить, что нами допрошены все ветераны, все участники инцидента, сотрудники милиции, сам министр и другие свидетели. Относительно министра, чтобы было понимание, я хочу довести до вас, что никто из ветеранов и сам депутат Кокая пострадавший не говорит, что Дбар кого-то оскорблял, кому-то применял насилие. Единственное, что изначально были законные требования выдать пистолет, после чего Кокая отказался выполнять требования министра. Возникла потасовка, которая перерос уже в конфликт с применением насилия. Анаҩсан жәлар еизара депутатцәа иасит изаамҭанытәим асессиаилатәарахь. Уиҿала ирхәит Аԥсны апызаминистр ихаҭыԥуаҩ афинансқәа рминистр Владимир Дылба. Адепутатцәа ирыдигалеит ҩнызқьи жәеихс шықәсазтәи ареспубликатә бюджет аԥсахрақәа аларгаларц. Ҩ-хырхарҭак рыла абиуџьет аҿы иарбаз аныхтә иацҵатәуп ҳәа азгәеиҭеит Дылба. Зегь раԥхьаӡа иргыланы Аԥсны агәабзиарахьчара министр азы иарбаз ахарџь иацҵатәуп ҩ-1.2 миллион мааҭ рыла. Иара убасгьы адәныҟатәи аполитика аус азы аныхтә иацлеит хаҭала шьамтәыла иаарту Аԥсны ацҳаражәҳәарҭазы. Абиуџьет ацырҵартә алшара ҟалеит Ачамчыра Ада раионцыԥхьаӡа абиуџьет ахьынагӡахаз иабзоураны. Адепутатцәа рыбжьы рҵеит азакәанопроект аԥсахрақәа алагаларазы актәи аԥхьараҿы. Дениза Гергиев-ԥҳа Саида Гухаа Михаил Братухин, Аԥсуа телехәаԥшра. Атәыла ахада ихаҭыԥуаҩ Бадра Гунба аӡҩыбжьа ақыҭа ахаҭарнакцәа идикылеит. Аиԥылара иалахәын аԥыза-министр Александр Анқәаб, атәыла ахада иусбарҭа аиҳабы Алхас Кәыҵниа. Уаҟа цәыббра ҩажәижәабаразы аԥшаҳәаҿы иҟалаз ахҭыс иахҟьаны имҩаԥысуа аусқәа рҭышәныртәалара иалацәажәеит. Атәыла ахада ихаҭыԥуаҩ Бадра Гунбеи аиҳабыра рхаҭарнакцәа ирҳәеит, Аслан Бжьаниа Москва иусуратә еиԥыларақәа хыркәшан дхынҳәаанӡа иааԥшырц анаҩс апрокуратура ахада имҩаԥнагаз агәаҭарақәа рнаҩс иаднакылаз аӡбамҭала алкаақәа шыҟаҵахо. Абри атәы аанацҳауеит атәыла ахада ипресс-маҵзура. Аԥсны агәабзиарахьчара министрра Аҟәа ақалақь ианаҭеит ацхыраара ласы машьынақәа ҩба. Урҭ аахәан Адыгатәыла уаанӡатәи ахада Хазрет Савмен Аԥсны иазоуижьыз аԥарала. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа акоронавирустә ҿкы иаҿагылан ахәшәтәразы акыр азҿлымҳара аиҭоит. Арҭ амашьынақәа аахәан иара иаԥшьгарала иҳәеит агәабзиарахьчара аминистр. Ацхыраара ласы амашьынақәа руак рхы иадырхәалоит араионқәа рахьыцаразы. Аҩбатәи ақалақь аҩныҵҟа. Ақалақь азы ари цхыраакӡа дууп, уи азы иҭабуп ҳәа рарҳәоит Аҟәа ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ Асҭамыр Ашәбеи, ацхыраара ласы ареспубликатә станциа аҳақьым хада Аслан Џьабуи. Рада ҳусура арманшәалот, ҳусураҿы ҳара ҳарманшәалот, аха иҳарак ачымазцәа имҩаԥаҳго рзыҳәан даараӡа ибзианы иҟалот ҳәа сгәы иаанагоит. Иҭабуп даараӡа ҳаиҳабыра ирасҳәар сҭахуп. Иахьатәи ачымазара ицо ушьҭа ҩышықәса хыҵит, ушьҭа убри зегьы ҳаҿагылоижьҭеи абра саиҳабацәа исыдгылоз зегьы саасҭагьы ирдыруеит, ишыцәгьо, ишымариам, аха ҳгәы камыжьӡакәа ҳазҿу ҳус иацҳҵоит, иҭабуп даараӡа иахьа иҳашәҭаз абарҭ аҳамҭақәа рзыҳәан. Шықәсык ҵуеит аҳабла ҿыц иахьаҵанакуа ацхыраара ласы астанциа ус амуижьҭеи. Ҳтәылаҿы аепидемиологиатә ҭагылазаашьа инамаданы ацхыраара ласы ахьыҟаз ахыбраҿы уажәы акоронавирус агәаҭаразы ПЦР анализқәа ргоит. Аҟәа ақалақь ацхыраара ласы аҳақьым хада Аслан Џьапуа иажәақәа рыла аҳабла ҿыц аҿы ацхыраара ласы апункт ахьыҟам дара русура ианымԥшӡеит. Ақалақь аҿы ацхыраара ласы аподстанциа ҳамоуп, аҳабла ҿыц Нови район ҳәа иахьашьҭоу. Убра иахьа ацхыраара ласы ҳәа иҟоу медицинатә уа ус замуеи ҳәа азҵаара ықәгылоуп. Уи азҵаара иқәзыргылаз аҭак рысҭар сҭахуп, исҳәарц исҭаху убриоуп. Уа ауадақәа рҿы ус руеит, санитарно эпидемиологически ҳәа иҟоу станциа антәи ауаа абри аПЦР анализқәа рыдыркылоит, абри ачымазара иахҟьаны. Нас ачымазаҩ изыҳәан ацхыраара ласы ҳәа иҟоу ианаԥхьалак, уантәи аподстанциа антәи аҭахҳәа инеиуеит ҳаргәы иаанаганы уи акәхап азҵаара зырҭиуа. Са исҳәарц сҭахуп, абригадақәа иҳамоу зегьы урҭ џьарак игылаӡам, еилагыланы иҟаӡам. Акы Кьалашәыр иҟоуп, акы Ешыра иҟоуп, акы акәша-мыкәша ақыҭақәагьы урҭгьы
цхраара раҳҭоит, убри аҟынтәи абригада иахьыҟазаалакгьы ауеит. Убри азыҳәан ааԥхьара аныҟалалак, абригада аҳәап иашҭоха иҟоуп. Арациала инарарҳәеит, уантәи ишааилгаз иаразнак Нови район ицеит. Убри ауп иҟоу. Рациала аус анаҳу, дахьынтәи ддәықәлаз қыҭак аҟынтәи ддәықәлама, ақалақь агәаҟынтәи ддәықәлама, аамҭа дахьӡо днеиуа иҟоуп. Убри азыҳәан сара проблемак ауп ҳәа избаӡом уиза. Ираҳар сҭахуп ҳажәлар ирдыруазаат ацхыраара лас азыҳәан ааԥхьара ҟазҵаз ацхыраарада дышҳмыжьуа. Аԥсадгьыл ахьахынҳәразы аҳәынҭқарратә еилакаҿы Аԥсни адиаспореи аҭагылазаашьа иаԥеиԥши атемала астол гьежьмҩаԥган. Уи алахәцәа иазгәарҭеит аԥсуа ахылҵшьҭрақәа азеижәтәи ашәышықәсазы ахырҵәара иақәыршәаз рҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь рырхынҳәра ахықәкы хадақәа ишыруаку. Иара убас иалацәажәеит Аԥсныҟа иаауа ҳџьынџьуаа ирызцәырҵуа апроблемақәа ртәы. Зегь раԥхьаӡагьы иазааҭгылеит иахьа уажәраанӡа арепатриациа иазку аконцепциа ахьышьақәыргыла. Насгьы аҳәынҭқарратә программа ахьрыдрымкылац. Иара убас астол гьежь иалахәыз агәынамӡара аадырԥшит арепатриантцәа атәылауаҩ шәҟәы рыҭараан иеиуеиԥшым аԥынгылақәа ахьроуаза. Астол гьежь аусура хыркәшо иҟаҵан алкаақәа. Ирыдыркылеит арезолюциа. Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Куцнен аԥхгара ззиуа делегациа Ҟрым имҩаԥысуа аиқәырхаратә маҵзурақәа Урыстәылазегьтәи аконференциа иалахәуп. Аконференциа иҿыркааит ауаажәларратә еиҿкаара Урыстәылатәи аиқәырхаҩцәа рхеилак. Апленартә еилатәарақәа рҿы иазааҭгылоит аиқәырхаҩцәа русура азҵаара. Иара убас аиқәырхаҩцәеи амцарцәаҩцәеи реимадаразы еиҳа алҵшәа змоу аметодқәа рхархәаразы алкаақәа ҟаҵахоит. Аиқәырхаратә маҵзурақәа Урыстәылазегьтәи рконференциа жьҭаара жәеиза инаркны жәаханӡа имҩаԥыслоит. Аҵыхәтәантәи аамҭазы еиҭарацәахеит амармалташьтә. Уи анхаҩцәа раарыхра аԥхасҭа ӷәӷәа анаҭоит. Аԥсны аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, актәи ихаҭыԥуаҩ ақыҭанхамҩа министр Беслан Џьапуа араионқәа рқыҭанхамҩа ҟәшақәа реиҳабацәа алархәны аилацәажәара мҩаԥигеит. Дара дҵас ирыҭан аԥты анырҵәаразы иахәҭоу аусурақәа иаарласны ирылагарц. Ҳара иахьа ҳзеизыз абра техникала абри Бармалташь иаҿагылан аусутәқәа мҩаԥгаразы уи ҳҵот, ҟарҵот знапы иану, аха абри изаҳҭаз иахьа абри ахәшәахәҭақәа измоу иара абри са стәуп схатәуп ҳәа иара хәшәтәны даанымгылароуп, игәыла ииҭароуп, иашьа ииҭароуп, абри иаҿагылан зегьы ахәшә иҟоуп, апроблема ыҟаӡам, измам даҵаалар илшот араион аҿы абри ахәшақәа иҟоу ақыҭанхамҩа ҟәшаҿы. Уи азы проблема аӡам. Иахьа абра иӡбоуп раион цыԥхьаӡа еиҿкааны аҵатәоуп абригадақәа. Убра ҩҩык трактор ыҟоуп, убырҭ аҩны анхаҩы иучастка ицаны изыхәшәӡом. Абарҭ ахәшәтәра иалагот абри амҩа хәарсҭаҿы, абнақәа аҩны иазааигәоу аҿы, убырҭ ҭыԥқәа рҿы ахәшәтәра иалагот уаҵәы инаркны абри ноиабр нҵәаанӡа. Уажәы амш зеиԥшрахо. Аҳаугәаҭаҩцәа изларыцҳауа лажьҭаара амза ажәаҩаразы Аԥсны иахьаҵанакуа амш бзиоуп. Уахынла жәаба жәохәҿынла азеижә ҩажәи-ԥшьба градус рҟынӡа иԥхаррахоит, амшынӡа аҟәандара ҩажәиак градус. Амшикәшара аԥсуа ҭыжьымҭа абри ала ихыркәшоуп. Сара бзиара сҳәашәа сҳәоит, аха аԥсуа телехәаԥшра аусура иацнаҵоит.